Mak, hayang dahar, Mak. Atunya dahar we, hayang dahar mah. Meni kudu bebeja sia mah. Daharna jeung naon gitu. Sok nanyakeun daang jeung naon sia mah. Kos sok resiko we. Nanya we atuh. Ngagoreng-goreng endog atuh kali tuh. Soalna mama mal kaburu masak. Aing nog deui. Pirang-pirang sia sakitu oge. Sia mah geunah ngadang nog hiji ku sorangan. Mama baheula, nog hiji teh dibagi 7. Nah, mereka mana gitu? Dek babatur ateun Kang Edi, aya syukuran pan di imahna. Syukuran naon? Syukuran video TikToknya FYP. Bosan banget gak sih kalau harus makan terus sama endog? Kira-kira makan apa yang enak? Beli mie aja di Alfamart daripada harus makan telur mulu. Mending makan mie aja. Biar praktis kita langsung seduh aja di sini. Kalau makan mie wajib banget nih pakai Kenzer Singles bakso hot sebagai toppingnya. Bukannya juga gampang banget loh, tinggal sobek aja kemasannya. Lalu tinggal masukin deh baksonya. Menggoda banget kan? Apalagi saus pedas di baksonya ini mantep banget. Pokoknya ini tuh bakal jadi best combo di dunia peremihan. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Enak banget. Ya Allah, gimana? Pokoknya ini tuh kombinasi yang paling pas dan juga bikin nagih. Pokoknya buat para pecinta lada ya, khususnya mie, kalian wajib cobain makan mie pedas pakai topping Kenzer Singles bakso hot. Mantap. Karena mie baksonya enak banget, aku juga mau beliin si emak. Gimana? Naon eta? Mie lada, ngeunah heg dicampur pakai topping Singles Kenzer bakso hot. Oh, mana kada ikan? Lain ding mana buka duit, segala mau belikan mah daangun. Menang mangi diet nage. Mangi di mana ieu teh? Dihanapun kasur. Kasur saha? Kasur mah? Hah?